Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Abaramukize cyane mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu abagirire neza, Umwami Yesu abahezagire, Imana yo mu ijuru ibahezagire. Muri cya kiganiro itegura Yesu araje, ndashimiye Imana yo mu ijuru inyemereye kongera kuvugana namwe. Ndashimiye Imana yo mu ijuru impaye umwanya wo kuvugana namwe mu ijambo ry'Imana. Ndakunda kuvuga ati twitwarike tugire inyota yo kumva ijambo ry'Imana, tugire inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Abantu bafise umwitwariko w'ibyabo n'ubugingo. Umuntu wese anyumviriza arafise ukuntu abaye akagira ikintu akitwarika ikintu, akitwarika mu buzima bwa none. Umuntu akagira ikintu yitwararika. Turitwararika kugera gusohoka iyo umuntu asohotse ava mu nzu kakaraba koga kugira ngo ntashike hanze afise nk'ingonera cyangwa acafuye kugira ngo abantu bamutwenge. Umuntu akitwarika gukaraba, akitwarika kwambara neza agahuzu kameshe. Ibyo umuntu akitwarika nk'afise abana, akitwarika abana, nk'afise abagabo akitwarika abagabo, kugira ngo bigende neza. Turakwiye rero kwitwararika iby'ubwami bw'Imana kuko bidufitiye akamaro. Imana idutabara, tubanze twitwarike rero iby'ubwami bw'Imana. Mbere na mbere Imana bakundwa, nta kindi naje ndafise ibyo nsaba ngaha mu by'ubugingo, ariko turabinginze mu izina rya Yesu umuntu agira umutima wo kwitwarika iby'ubwami bw'Imana, ubugingo bwiwe byo gusengera ubugingo bwiwe, umwitwariko gusengera iherezo ryiwe. Imana idutabara. Ndagomba ugira umutima ugusunika gusengera iherezo ryawe. Ndagomba ugira umutima ugusunika kwitwarika kuvavanura n'ibyo kubuza kuba mu bwami bw'Imana. Imana ibahezagire. Dusangire ijambo ry'Imana rero. Musanzwe munzi Ndayizeye Albert ndakibashikiriza ikiganiro itegura Yesu araje. Ndashimiye kandi abantu bumviriza ijambo ry'Imana bakarishira mu mutima. Ndashimiye n'abantu bumviriza amaudio y'ijambo ry'Imana. Bakundwa, tureke kubinebwe mu by'Imana. Ego abantu barafise umwete w'ibintu, ariko mu by'Imana ugasanga ni nk'ikinebwe. Iby'Imana ntibimusosera, ntibimunezera. Asoma cako akumva amaudio yiruka, amaudio akabarambira, ariko amaudio ntiyarakwiye kubarambira y'ijambo ry'Imana. Kuko iri kurumviriza umuntu wese ariko aravuga, urakuramo ikintu kanaka, urumva inyigisho ugakuramo ikintu, ugakuramo ijambo rikagira icyo bigusigaranye kubera wumvise ijwi ry'umuntu. Dutabare, tugire umwete wo kumva ijambo ry'Imana, rigufashe, rikuzigame, rigukura ahantu, rigushikane ahandi hantu. Mukundwa, Yesu aguhezagire. N'ababyumva bikabanezera bakayishyira ku mutima, ntibabyigungane, bagaca babiha bene data abandi bakabyumva. Imana ibahezagire. Ijambo ry'Imana mfise uyu munsi rero riri muri Tito igice cya mbere ku murongo wa 5. Icyatumye ngusiga ikireti kwari kugira ngo tunganye ibyasigaye, kandi mu gisagara cya hose wahashinge abakuru b'ishengero nk'uko ndabikubwiye. Turasukiranye n'Abikorinto ba kabiri igice 1. Nuko bakundwa, ko dufise ibyo byasezeranywe, twiyambure ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima, kubabera tugushikishe kubaha Imana. Amen. N'iri jambo amen. Icyatumye usigara
kwari kugira ngo utunganye ibisigaye. Gutunganya ibisigaye, Imana yakuzitiriye ngo utunganye ibisigaye. Imana ni rukundo. Iyo warapfuye hari ibyari bisigaye bitari bitunganye. Iyo upfa hari ibyari gusigara kijya gihe byatuma upfa. Ntuzoje mu ijuru. Icyatumye urwara ujya munsi ugakira kwari kugira ngo utunganye ibisigaye. Imana yabona kutazoja mu ijuru, habaye mu rukundo rw'Imana. Mwigeme unyumviriza, mupapa unyumviriza, mumama unyumviriza, yego musore, Imana ishimwe kukiriho. Wa mukozi w'Imana, wa mugabo, wa mupapa, icyo uri cyose, uko uri kose, nimba uri umudandaza, nimba uri umukozi wa leta, nimba uri umurimyi, icyatumye usigara ujya munsi, icyatumye urwara ntupfe, icyatumye ugira agisida ntupfe, icyatumye kuba ukiriho n'uwo warapfuye, Imana idutabara. Kwari ukugira ngo utunganye ibisigaye utarihana. Urashobora kuba wihanye nibyo, ariko hari ibyasigaye, ibyo wirengagije, ibyo Satani yakwibagije. Hari abo usanga ibyo Satani yarabibagije ujya munsi bihana. Hari n'abihanye bakihana nabi, ntibihane neza, bakisigariza. Hari abishigarije. Aha ndiko ndavuga ubutumwa bwa Kristo bwiza bukubwira kwihana neza, kwitegura Yesu, kugaruka kwa Yesu. Hari abihanye barisigariza. Hari abanyumva bazi bati narihanye ibi muga nibyo ntavuze wa munsi, hari ibyo nkigenda ko ntaraza kwatura ngo ndihane neza. Ngomba nkubwira icyatumye usigara, cyatumye utarapfa, cyatumye wa munsi imodoka yagira kugonge ntupfe, icyatumye wa munsi ugarukira ku rupfu, ugarukira ku manga, icyatumye usigara rwa rukundo rw'Imana. Imana yagombye utunganye, bijya utaratunganya, bijya Imana ikwereka, bijya ijwi ry'Imana bijyanye n'umenga biragoye, bijyanye n'umenga byo gushira ahantu. Hariho abantu babibye, bafise ibyo bibye, bazi ko babyibye. Hariho abakozi ba leta banyumva bibye mu kazi babahaye, bazi ko hari two banyotoye, batarihana neza, bataratura. Hariho abantu bafise amaserivisi y'ahantu banyotoye, batihana, kandi baririmba, kandi basenga, kandi bavuga butumwa, kandi abantu b'Imana mu rusengero, bemewe mu rusengero, mugabo bafise utwo banyotoye twotuma batajya mu ijuru. Icyatumye ukiriho, amen, kugira utunganye tubisigaye. Hari ibisigaye utaratunganya. Mukozi w'Imana, mukozi wa leta, mudandaza, hari awanyotoye umunzani ukawuregera ukuntu, hari awanyotoye ukazimba abantu, hari awanyotoye ukagira ibiro bitari byo. Imana yagombye kutunganya ibyo bisigaye utatuye. Hari ibisigaye utatuye. Bakundwa umwami, ko tureretse kugaruka kwa Yesu Kristo, twiyambire ubuhumane bwose, dutunganye ubuhumane bwose butuboneka ko ku mubiri. Hari abantu bafise ubuhumane ku mubiri, bimonoye, batoboye amatwi, imishatsi bayihindaguye, basigaye bambara nabi, imibiri yabo bayihinduye ukundi kuntu. Ubwo n'ubuhumane bw'umubiri Imana yagombye kutunganya. Ubwo buhumane bw'umubiri ukabukuraho, Imana yagombye kutunganya. Hari n'abandi rero bafise, ubwo mpegeye kuvuga, ubuhumane bw'umutima, banduje umutima. Imana igomba kutunganya. Yesu Kristo ariko arakwinginga ngo utunganye, ugende mutunganye, wature neza, Yesu akubabarire. Imana ishimwe. Hari abamaze iminsi bafise amajwi abagiriza ikibi ku Mana, bafise amajwi abagiriza ikibi ku bantu, bafise amajwi abagiriza ibyaha. Dutunganye ibisigaye kugira ngo inzambi ivuge, isange twatunganije. Imana ishimwe. Imana ishimwe ku bantu bariko ratunganya neza ibyari bisigaye. Urashaka ko warakoze icyaha ukiri mutoya,
urashobora kuba warakoze icyaha utarabatizwa ntucihane ukakiziguriza ukakibatirazanywa kandi uzi ko wakikoze kikagutera isoni kuvuga. urashobora kuba warakoze icyaha ukibatizwa utaraja kuririmba ukaba ukiririmbana. urashobora kuba warakoze icyaha ukiri umuririmbyi ukaba ari umukozi w'Imana bikagutera isoni kucihana. urashobora kuba warakoze ikintu muri serivisi kanaka uvuga uti nocihana byoca bigaragara bagaca bankura. Imana idutabare. bopfuma bagukura mu bukozi bw'Imana, bopfuma bagukura mu kazi ukorera, bopfuma uburi ijambo ahuri mugabo kwa Yesu ukagira ijambo. Zakayo aratunganya neza ibyasigaye, ibyo yagunze aratunganya neza. Zakayo aranezereza Yesu Kristo. abariko batunganya neza banezereza Kristo, kuko ababona ko bagiye mu bwami bw'Imana. Imana idutabara. Reka gutinya gutunganya, reka gutinya kwatura icyaha wakoze. Icyatumye ako uzigamwa, icyatumye ukiriho subu ntibyizanye sinyadukiro, oya ni rukundo rw'Imana. yabonye y'upfu ujya munsi, yabonye ya wapfuye ukifise ryajwi rikwagiriza icyaha, wari gucuja muri gihonomo, wari gucuja muri gihonomo. Ariko Yesu agomba kutunganya ibisigaye, ubusembwa busigaye, kwidoga bisigaye, kwiganyira bisigaye, kutizera bisigaye, ishavu n'inzigo n'urwango ufitiye abantu. Hari ibyo ufitiye abantu, hari ishavu, hari inzigo. Abantu usanga bagendana inzigo kwibena ngo bakora ibintu, hariho kwidoga umuntu asigaranye, hariho kutizera umuntu atizana ashobora guhimbara Imana. Utwo dusembwa duto duto Imana idutabara, twiyambura ubusembwa n'amarabaga, ubuhumane buto buto. Imana idutabare buhumanye imitima. Imana igomba ko tubutunganya kugira ngo inzambi ivuge dutunganije n'Imana, twitatuye n'Imana, twitatuye na bagenzi bacu, twitatuye. Imana igomba ko witatura. Aya matwi umaranye iminsi, icyo cyaha umaranye iminsi, amen, ndiko ndavuga imbere y'Imana, ndiko ndakuburira imbere y'Imana. wowe uzi icyaha utaratunganya, wa mwigeme urazi icyaha utaratunganya, wa musore urazi icyaha utaratunganya, wa mukozi w'Imana urazi aho ushobora kunyotora ibintu utaratunganya. Dutunganye ibisigaye, Imana idutabara. Dutunganye ibisigaye kugira ngo inzambi zovuge twatunganije ibisigaye tutarihana, ibisigaye tutarihana, ibisigaye hari ibisigaye umuntu usanga ataratunganya. Imana idutabare kandi Imana itugire neza. N'aya majambo y'Imana Yesu abampezagirire, Yesu abaha umugisha. Bumvise amajambo y'Imana ni umenye ibyo turatunganya, ni umenye ibyo ukwiye gutunganya. N'iri jambo igituma wasigaye kwari kugira ngo utunganye ibisigaye, ukureho ibisigaye utari bwatunganye. Inzambi zovuge atakikwagira imbere y'Imana utatunganije. Yesu abahezagire. Mwami Yesu urakoze cyane kubwira ijambo. Abataratunganya bafise bagiza babibona, ubababarire cyane. Amaraso ndayasabye ku muntu wese yirimbuye, yumva ijambo akirimbura. Ndasabye amaraso abariko barabandanira iby'ubwami, ubahe kuhezagirwa, ubahe kubandanira neza, uzobashikane kuri wa munsi mu bwami bwawe. Mu izina rya Yesu ndabisabye, amen. Ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intaye zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.